Meghalaya. Ka jingsngan ha ke imlang salang ningkong baro ki jingkeshan by bam lingba ka social welfare ansakan tiu sha ka shiajar tingka shibenai kata kalong khat arjar tingka shisnem hakane ka apnyo trek urumphang shanya ka sharp jong phi haki artli kisentiu bat kershan ya ka Meghalaya TMC. Corruption in Meghalaya is too high. Look, the condition of our road. Power cuts every day. Ari, look at the healthcare system. Look at this city development. Where is the money going? BJP. Modi. If Modi government comes, then development automatically will come to Meghalaya. Wow, jingkynthoh waganiga jingklam yung Professor RC Laloo ni nitay latalbo aga public meeting yung Ma Moonlight wong wa dadep klama hagawi nagi manbay ni Thai wong nga mele election di le penrem ni kwa kau candidate yung UDP kwa Pynshai pi pajba wa kwa wong yung maroy ka proof jingkynthoh wa taga manbay de jingkynthoh ni ria daga phone ni chandur nga wa klama ini kintin knang wa open sket ini jingkynthoh yang o ba maroy kin gisngi di musuka thok jeler baj di daw hado nado arjar le remugau MLA ho ma let masimule tanraw de bam kwai dwar blai arjar le ho arjar so hay porman gau CM yang jande la tramos council daw nga khut meeting yung Juai Block Congress Committee hedi porang emlang he Congress manaman meeting ete chirup gi member yung Juai Block Congress Committee kama san phangudi rangkat wo president yung MPC hedi por u salseng simarak daong pembenau di por nga mile election dia kedaw ge priam keti yung o changa mana kedaw priam keti yung o hadin de uklam daong ayo hampurai dangka ni ne bah mana por boda kwa mi bile biang ong nga jubab nga dehe chen darai mana klam musal sing simra ka president ong MPC ong wile jan murai porang jengai go boda kwa mile biang tong che sar nga chen darai te wo phlai nga nin ge jingklam yong Professor RC Laloo kat ka teacher yang wo ki bru brom gi po ber khat wan thok wo kmat ka perthai wa nga klami gini gentin dedi daw nga people lok maroi Lada koroni ki klip ki udah dep kelam, wada dep ongu ma Andrew, lada hapo mi na Kongres bahawo damile election. Nrei hagani ke por ninsnem arjar arpawar, yenyu hayung yung ma Andrew hay tai, ongu iwro paiba hoy kerchan TMC ongi paiba hoy, taraya o ong lada mile na ke Kongres da bahawo damile, nrei hagani ke por yaan wo ma Andrew wawlai. Bolai siap parti ucaga TMC Trinamool Congress Party. Tanai dah pelong nga ongipi. Oma aroi. Kan ni kekejad yang o ciliang em ga Congress. Ciliang em ga TMC. Hajo ipole ekso ga post ko angi chairman yang ga Disciplinary Action Committee yang ga Congress. Wagi wan gule tam o to wapam. O a pertutki. Rei pun nakan ni pundo a pertut. Pundo wa pengkanya ga an yang ga jing ile percaya ke parti tadang chania apiolok perlok piginong chongchnong ke tujuai constituency dang em ke jing chania kami uni bru hai tu porong man ru hamile la dadam ile Kongres bahaw dam ile election re mana po gni por ya o ke TMC mana klamunin hidai halatul bo haga public meeting yang ma Andrew ongwa nga klama ini kentien guang la ile penrem ni ki kentien ngam jo klamam jo penmi menu la rei ho o baun wa am chiliang ke kejat haga Kongres chiliang ke TMC dang ye chania kam yoni bru ne da pelok uni o chong deu hajwai ne da da berkhat deu ke tujuai constituency berkhat ke business yang o wa to ke ta ke industry yang o ke cement factory ne ba em ke subsidy lang ba minister o ke industry pigli wan wi minister wo to ke industry yo tipi kei keling waktu minister wo jingkynthoh jing mentoy semen tho ye jing mentoy semen nin snema Andrew rang ong
ongunga victimize kinga man lang kenya kinga ya ba asnyau tho wa ngede go election yo praga bodjoi tangwa yo job ta wi the one with the thmu the mutki ki kata do ga thong ga target kyong ki ne da plok ham up itu contain thok contain chukor yung Professor RC Laloo wa ngam yung poy berkharakat iringye yung woli thok yo phi ki pai ba yung tu joi constituency ne da plok arphan jaw trek chan bai gum hor sel ko dor yung phi aga symbol yung out to aga bom ka symbol ng ka party pi ilai si pai ba wan penyoy ginong rim ki ginong rim mo kre en mata ni ka sansnem i meng wan wo thok wo chukor bi meng wan wo pun bej pi wani ga men sen wo tibru ga men sen wo tiblai wani ga men sen yung ga jing chikri wo chikri hok ne mata ga ri wo ga jai bru ga maya ga ni wo yoy wo ga jai bru ni em ga perdi jing ma la da dang yo sanchar da gi do ginong sanchar ne de da wa on people up ka tu jing klam nin mem do thau reu yo job ma anru re thau wa wo job ki tai yo pia ga bot joai kini do ke jing ang not ke jing trang yong Professor RC Laloo. Modi. BJP. Because I'm done with the leaders who don't care. Now I want a leader who cares. Wherever they come into power, they change the landscape of the state. Lada, Modi, Ula ban Pynshai iaka Gujarat, kumjuk hiru iaka Meghalaya, Ula ban Pynshai. Meghalaya TMC kan wanlam shapi ya Meghalaya Financial Inclusion for Women Empowerment Scheme. Hapo kanika scheme on pen poi pisa shi hajar tingka shi banai kata khat hajar tingka shi snap shaki kinthai haman laki long yeng kum kala jingkershan bai banai. Hakane ka apnyo trek urempang Shanya ka sap jong pi haki artli kisentio bat kershan ya ka Meghalaya TMC.